Assalamu alaikum, Jama Sénégal. Assalamu alaikum, le promoteur de Gambie et Sénégal et Afrique. Assalamu alaikum, artiste Jong et Fans Club Makon. Hara inde anden ko Mamadou Aliou Bari, kono ko mi noddirte do Bari Ngor. Promoteur do moni PDG Vision Evenson ko teddugam ko do bela woli do ni. Donc hara ko dum ko welo wonani lang. Welo non ko di tati hande mi hebi. Go yomi joɗodo e mboma ɗo e conférence de presse hilan tawa e premier promoteur du addugol mboma e Sénégal sende on tuma noon hari mboma no fuɗɗade minen kadi min fuɗɗade har min fof komin apprenti ɓe hande mboma woni artiste international minata minen promoteur ɓe woni international kono min tawa e wonaɗo noddede promoteur ɓen fende ɗo e nder communauté guinéen o hande si tawi mi retribute ɗo e mboma wolugol fi ɗum ɗo haɗay ko welo ɗimmo ko taw promoteur on fo joɗoto média ji ɗin fo daro waɗana conférence de presse artiste ɗo e Sénégal sen minata ko premiére o mais no tawa kadi e premiére ji ɗi welo tammo ko union onon média on ko mi yi kon tawa hande média o fo wona e hunde wotere ɓe hikkina goto yeeso fi couvrugol culture guinéen o ɗiɗo tati la wondi e majji mi watta ɗon honɗum mi toro en fo men continuegol o lancé ɗo mi weltano général Bari Saykou Mar e Ibrahima Diallo ɓeɗo fof c'est des promoteurs mais mi weltano général Bari heɓugol initiative iwgol Gambie ara tawa enen promoteur ɓe ɓen Sénégal ɗo organise e men concert ɗo e Sénégal général Bari félicitations mais weltanima himin teddini kadi ko waɗɗa kon minen kadi yottande nde min yahay min waɗa concert Gambie par ce que ko ɗum noon ko woni kon ko watti ɗon ɗum fita juutu ko appel mi notata communauté guinéen vivant au Sénégal on soutenugol culture on na soutenugol am min Bari ma soutenugol Digue Bella ma soutenugol mboma ma ɗum soutenugol Saykou Mar mais culture on koko hawtuɗen si quand même moƴƴa hande ko culture on hikkoto yesso par ce que ko ɗum ɗo wata fottindin e nokku gotum fi en jooɗo yewtiden piiji ɗin hara ko hoore fijugol jala hara hoore na guere wona piiro par ce que artiste jooɗi wo en fop men en écoutay musique makko jooɗe nokku gotu wolen haray ko ɗum ɗon mi tori jama on ye won hunde wotere encore une fois je félicite les médias guinéens au Sénégal pour o nde mojobere tummodira jogodira ko jogodirɗon kon haray lan tori kadi promoteur on yo jogodir ko général Bari waɗ ɗo kon promoteur o fof tummodira ko jogodir no noon goto baba goto soutenen artiste ɓe soutenen haray somi ƴetti parole on ko an fen ɗon maintenant merci et félicitations au promoteur M Prod du Sénégal merci. Mo fo andi inde mum fayda joni Dream Company aray ɗo hande komi hewtini men ɗo ko fi programme M Prod on aray ko fi mboma réellement addi men ɗo hande e ɗum ɗo yiwgol o jama ɗo fo franchement c'est une fierté pour la culture guinéenne parce que rassemblugol o jamaɗo fof ko tawde fof no faala hunde wotere d'accord si conjugo hunde wotere minen faala wadde ɗum ɗo donc ɗum ɗon wawi rassemblugo o jamaɗo aray de passage ko weltanagol promoteur ɓe ɓen ɗo min koye arde mi woni o domaine d'accord mi tawiɓe o domaine mais réellement j'ai trouvé que des grands ɓe fof ɓe jaɓɓolila juɗɗen ɗiɗi en fait parce que ça ari nokkure il faudrait voir ces grandes personnes-là en fait. Mais be hollila réellement fo wunden ko gotum. Donc aray mi tolike jama fo yo weltano lambe parce que partout quand men foti wo hibe tambiti la be teddini lam pourtant ko miñirawo mabbe wonde mi da wonde e biddo mabbe. Donc aray a féliciter et aussi média ji din yejitatabe parce que hande mi rewi e média ji buy et mi do andi grâce à ça no tawa ko participer hande e piji buy telemay an aray mdo weltani public Sénégal on faut par rapport à ça aray de passage ta yejjutu aray fi concert mo fewndi nengon aray ko fi mboma donc franchement eden jogi artiste de toutes les qualités parce que il mo wawi wadde genre on faut c'est pas parce qu'il est dans le domaine de trucs mais il mo wawi wadde genre mo kala mo public on fa là il peut répondre moi je le suis depuis très fort longtemps mais andira mais il est là je le suis et je suis fier aujourd'hui hande de me rendre sur un même plateau. Je remercie tout le monde et de passage ne pas oublier Général qui a eu le courage et l'audace de venir du Gambie au Sénégal
réellement pour faire un très bon concert, un beau spectacle. Nous avons des tata areyo habbo menen kadiga. Inch'Allah, collaboration fi Gambie. Merci, je vous remercie. Aray, assalamu alaikum, jama me weltanton. Mo be inde mun yettore mun e kala ka wawdon déplaçade ha wawon hewtude do. Mi weltanto promoteur be immobe an jodi be Sénégal do. Mi weltano président on do ka sirajo ka médiaji do le weltani on fota mi day suti effort ji di. Bon mi arta don mi weltano improd Digue Bella kanko woni président on ka improd ha hewta Digue Bouba Massi Diallo bon avec les autres. Bon mi weltanto monsieur Adama Koulibaly madame Mako ko kambe akilando haray la weltani be photo wana sera haray no wonani lam welo mola nango ko tay général Bari jeudi 124 promotion déplace to depuis Gambie hewta Sénégal do onon werni lan ko onon teddini fiyan ko onon kadi towni fiyan quoi bon haray mi da weltani on fu ko tawata kon kadi mi waway addude artiste de international mo fo kadi woni poɗodirde fewno ɗo tawata mi waway mo addude e nder Sénégal akke yo lantata concert on waway wadde e samedi yaro oɗo haray la weltani jama on fo haray mi andi tinay jama on concert on inchallah jama Sénégal on wonɓe ɗo e ndareɓe kadi tawata ko wontiriɓe ka gaɗa keeri ɓe yiyay kadi nouveau système nouveau go kadi ɓe yiyata quoi par ce que ko créateur ji ɗin fo tawata on tawa e fus manka bon no wayni yimɓe ɗiɗo si ɓe jooɗiki a tawa ko hakkille ɗiɗo jooɗi si woni tato nayo jowo a tawa e hakkille ɗen no développe ɓuri ka wowi donc quoi ɗo au concert ɗo wona général Bari tun organise mo wona Digue Bella tun organise mo wona mboma tun wona oɗo tun bon ko ɗum waɗi hakkille ɗen no développe moƴƴa e fi o concert ɗo jama o yiya e concert on ɓe tawata kadi kono ɓe faalira noon concert on o woni riche Allah o landon jaabi ɗum koye samedi arowo ɗo haray ko jama on fappu no invita kala wonɗo siivude e kala siivoyowo kadi haray meɗe weltani jama on Mouratu Dole merci. Ok, assalamu alaikum jama ko adi kon taw premier mot an o haray ila weltani fans club ji mboma ɗin par ce que sa nani artiste jo d'abord ko fans ɓe makko ɓen avant que mi wiwde miɗo weltani promoteur ɓe organise ɓe ɓen miɗo weltani d'abord fans club ji ɗin miɗo weltani famɓe ɓen fans club ji mboma joɗorɓe Sénégal ɓen emo kala ka joɗori wonɗo e nder fans club mboma si mi wi ɗon mi weltano média ji ɗin par ce que pourquoi d'abord min hilan felsiti Hesbo Rap une fois que morceau maɓɓe on média tongama min miɗo felsiti ɗon par ce que saabu honnon koɓe woli fi média ji ɗin kon sa yi en waɗi ɗo joni hunde wonɗo Belgique ma Allemagne ma Italie o daari en joni ko média ji ɗin wawata wonde saabu yo ɗum ɗon wonu goɗɗo ko yiɗuma wo kaka nder famille nder toon siko hunduko kon woni partagirdema ko famille on wawata famude fima mais so tawi tun ko média ji ɗin partage maɗa wawi wadde hunde joni adna Allah fof hiya nden ɗon hunde donc si mi wiye fans ɓe ɓen fans club ji ɗin ko média ji ɗi mi arta e mum après noon si aren weltanoɗen promoteur ɓe ɓen weltanoɗen général Bari udditugol lawol par ce que ko ɗum ɗon woni udditugol lawol une fois promoteur jo wi Gambie o ari organiser Sénégal o holli déjà promoteur ɓe ɓen Sénégal kamɓe kadi bienvenu maɓɓe yahugol organisa e nder Gambie si tawi kamɓe ɓe mari hen go ma rankle go ma contre go kanko déjà o holliɓe si ɓe wawata yaade ɓe golla ka makko kanko mo wawi arde golla ka maɓɓe lutti noon kamɓe si ɓe yawi ɓe golloya ka makko donc ɗum ɗon kay ko lawol janol noon udditagol naafi hakkude makko kanko e Sénégal tun o udditingol lawol ɗo ko pays ji ɗin fof kala kandan ɗon hoore men musidɓe men no woni enen hawtuɓe ɗe golle o holliɓe ɗum ɗo no waɗe goɗɗo no wawi yiwde Sierra Leone ya organise à Côte d'Ivoire goɗɗo no wawi yiwde Libéria ya organise à Côte d'Ivoire donc noon ko à travers o événement ɗo wonde yiwde ɗin programme ji ɗon haysi ɗen anduno ɗi waɗe haray no wodi no falnoɓe wadde tawa ɓe suusali wadde mais oɗo
ari o suusini en waɗugol ɗin ɗon piiji donc ngo on côté ɗon mi weltantomo ɗon iɗen mari kadi probléme gooto ɗe mari probléme gooto enen jokkuɓe o culture ɓen ɗen jogii probléme gooto probléme o jogiɗen on 3 pays e nder Afrique 3 pays kam siɓɓe men wonɓe wadde o affaire ɗo wontir toon ɗen jogii 3 pays ɓurɗi marde probléme e affaire culture men on surtout enen wimi e hion Côte d'Ivoire Sénégal Gambie ɓeɗo no jogii probléme mo andanɗo hoore mon ono juude hay e hoore wonɓe fuɗɗade musique ɓen o probléme mo ɓeɗo mari probléme hombo Côte d'Ivoire promoteur ɓe aranɓe ɓen si winnama promoteur ɓe aranɓe ça fait ko promoteur ɓe attiɓe fuɗɗade affaire promotion ɓen ɓe yiiɗa promoteur ɓe sakkitorumɓe ɓen ɗum ko probléme noon promoteur ɓe aranɓe ɓen yiiɗa promoteur ɓe nouveau ɓe ɓen alors que hay ka football ji ko darten kon ko so tawi woni fayɓe goo no formede si oya équipe nawyi ɓeeɗa fayɓe formanoɓe ara remplace donc noon promoteur ɓe attiɓe arde ɓen ɓe yiiɗa fayɓe wonɓe formade affaire promotion ɓe Côte d'Ivoire no mari on probléme Sénégal la même chose ɗo Sénégal promoteur ɓe ɓen nakko yettonɓe ɗo hara ɓe wondi ɓe dardirde fotta salmodira hay goto falaka yideoya goto hollata goɗɗo boddi Sénégal no jogui on probléme ɗo so tawi minen artiste ɓen hari meɗen takkade yetagol ɗon ɗum ɗo hewti kadi waɗen feccude ɗon ka hoore par ce que mo huuli guite feccata hoore pullo Fouta ko ɗum wi hewti ka yettodiren gonga kan promoteur ɓe aranɓe ɓen Sénégal kamɓe kadi ɓe hiiɗa promoteur ɓe sakkitorumɓe ɓe exemple wono promoteur ɓe premier ɓe wonɓe Sénégal ɗo ɓen ɓe yiɗata wano ɓe nouveau ɓe wonɓe arde impose o kañum kadi fi formagol waɗugol affaire promotion ɗo mi anda noon kon woni probléme maɓɓe o donc mais on probléme ɗon no ɗon Gambie la même chose Gambie ino promoteur jo Gambie goo e nder promoteur Afrique on fop ala momi weldi ala momi naɓidi ala momi hiɗidiri ɓuuri oɗo par ce que une fois mi déplace e famille angon Guinée ɓe yaka makko ɓe wona 2 mois 3 mois ɓe hoota une fois o déplace e famille makko on Gambie hara ɓe yarata ka mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yara direct ha ka an ka galle ka an ɓe wona 2 mois 3 mois ɓe immito ɓe hoota andi ɗo na promotion wona ko nene goto yagal mais o nouveau promoteur joɗo e fayɓe goo kay no formi toon yeeso o ɗo e promoteur ɓe goo avant kadi oɗo arde kamɓe kadi ɓe yiɗidira ɓe hollidirta boddi hakkude maɓɓe donc ɗi peeji men ɗo tati no jogui probléme si ɗum ɗo ñawdaka hara yiɗen jokki culture on nde wakkili ha mais yentori Allah yo yaaru yeeso ko Allah yo yaaru yeeso kono haray Allah kadi yo yaaru yeeso donc hay média ji ɗi ono média ji ɗin tigui média journaliste ɓe ko duwaɓe teddinede par ce que min mboma eno promoteur ɓe ɓen ɗo nano ñamoɓe jooɗi mais si événement no wadde ɓe mi acciti hakkille an e mum ɓen ɓe mi teddini fi mum ɓe mi duwa teddinde fi mum ɓen ɓe hakkille an jowata e mum si ala ka waɗede ko metti ɓen ka nder événement sondo kala hay silan jogui micro haray hakkille an ɗen no frappude e média ji ɗi par ce que média koko yoton no woodi anduɓe important média no woodi ɓe anda important média ɗum no woodi anduɓe important média no woodi ɓe anda important média artiste jo normalement so tawi ɗa andi golle maɗen hiɗa andi golle média ɗa andi golle promoteur on si événement no wadde média goto e promoteur ɓe tato darnama ɓe wiya ɗettu goɗɗo e mum yaada e mum ɗettu mo média on yaada e makko acca promoteur ɓe ɓen ɗon pourquoi promoteur ɓe ɓen e minen artiste ɓen promoteur si événement no wadde ko mbuuɗi ɗin ɓe woni ɗaɓɓude kamɓe on leer ɗon ko mbuuɗi maɓɓe ɗin ɓe suuti pourquoi ɗettantamo média on ka wonɗa ɗon ko kanko wonma senditude par ce que nden ñande ko woni wadde ɗon kon en déjà tu es reçu une fois que janggo samedi ɗon yiide ɗo mboma soit mbuuɗi mboma ɗi viranoma ka compte banque makko walla mbuuɗi mboma ɗi naɓanoma Western Union ma mobile money o hendike mbuuɗi makko ɗi
promoteur kañum kadi noon ñande événement ngon hino jiiɓi tun est ce que yimɓe ara e mbuuɗi ɗi naadi ɗin hetto ko ɗum ɗo woni probléme maɓɓe o nde ñande nene ala baba ala bappa ala ko est ce que mbuuɗi komi financé kon hettoto par ce que sa ndaari ka promoteur organise ɗo darori wo ñande événement hara leggal dande ma kono juuti tun mo ƴeewde tun si heewima si heewani o faami promoteur ko ɗon woni ɗum affaire o média noon an artiste jo nde ñande a hendinoke mbuuɗi ma ɗin hiɗa okkede mbuuɗi kadi ka wonɗa ɗo ko on média ɗon kadi wonma senditude fiyo goɗɗo go janggo wonirɗo Allemagne ma Belgique ma Italie yo on ɗon yiye kadi onna o yiya ko golluɗa kon onna lan haton jine oɗo ko ɗum simini média ji ɗin no duwa teddinede mais kono hay ono média ji ɗin kadi onon ancien média on yiɗa nouveau média ji wonɗe e ƴawde sakkitorɗo ɗi iɗon jogui on probléme ɗo sago mon na yon yiw média go no formi himo ƴawde hande kadi kala ka heɓirɗon poye mum ka on média ɗo ñoƴƴete hara fi makko yaltata hiɗon woni prêt hayso ko mbuuɗi financete on jonnayi fiyo financé ko média on ɗo ñoƴƴe hara ko yaltade no waywa exemple minen artiste ɓe fewdiɓe ɓe fewdo sayi ɗo inneteɓe ɓen ɓeɗo no doganede ko ɓeɗo wona ɗaɓɓede ko ɓeɗo addata fiya marché e artiste ɓe go woni ɓe ɓawa amen feƴƴuɓe ɓen e artiste ɓe go wonɓe formade ɓe yeeso amen minen ɓe wonɓe hakkude ɗo kadi minen kadi min hollidirta boddi minen kadi min yiiɗa hollidirgol boddi wollidiran en gonga pourquoi hande sa daari ɗo joni a tawa wano min mboma aduna fof noynede mboma fottugol ɗo e artiste jogo wonɗo formade ƴetta 200 000 francs CFA ma 150 000 okka mo inda en yaw ñamoya e restaurant ma ɗuma ma soda coñci hino ɓuuri mi ƴettude o mi joɗɗinamo binda mi winda texte hara hakkillande no tappa tun a windana o tun o ɓuure joni ko to woni probléme ji ɗi donc o probléme ɗo enen culture surtout fulɓe ɓen hiɗen jogui o probléme ɗo ko waɗi noon hami tuusi o point ɗo ha ɗum ɗo fof muutoyi sa yi enen ɗo en tumbodiri enen ɗo fof koyen fayɓe e nder o affaire mais no woodi attiɓe en o affaire e nder Sénégal ɗo bien sûr wona oɗo wiri ni kamɓe atti addugol mboma nder Sénégal e beela on sayi ko ɗo honno ke stade Iba Mar Diop min juuno ka jaarendi ka jaarendi voilà ko mi joui premier kaka jaarendi min juuno mais no woodi promoteur ɓe goo kadi adiɓe ɓeɗo e nder promotion ma hay siɓe fuɗɗodi promotion hara ko ɓe laamiɓe hande enen ɗo enen wono minen ɓe fayɓe ɗo onon mawniraɓe amen heccuɓe men ɗo en duwano ka tumbodirde ɗo waɗen conférence de presse wono oɗo jano hara duwayen ɓeɗo duwayen jammalal promoteur ɓe ɓen hara duwayen jammalal tawaka e men ɗo hayso représentant maɓɓe no ɗo Saliou Leymiro hara tawaka e men ɗo hayso représentant makko no ɗo ko ɗum andoton kamɓe ancien promoteur ɓe ɓen ɓe yiiɗa promoteur ɓe wonɓe e ƴawde ɓe sina ɗum hayso henno hakkude maɓɓe hen ala hakkude maɓɓe e artiste ji wonɗo arde o hayso henno hakkude maɓɓe hen ala hakkude maɓɓe e média ji arɗi ƴettugol image ɗi donc mi sikkano wano ɓeɗo hande ɓeɗo ɗiɗo e mara mawɓe e nder promotion Dakar on ɗo walla anduɓe piiji ɗin ɓuuri ɓeɗo mais fi honnuɓe jaɓali arde tawde e enen fayɓe wonɓe fuɗɗade ɓen e enen faalaɓe andude ɓen kamɓe anduɓe ɓen ɓe arali fi yoɓe andi en par ce que voilà haray no woodi ko waɗi donc so tawi woni konngol ngol woodi tusɗum on nder ga haran falno ka nande miɗo yaafini mais si probléme ji gono toon so yewtidira liɗi kadi wawata moƴƴude hakkudeji men haray mi anda ɓe si ala e darde en direct par ce que voilà mi anda so ɓe ala darde en direct par ce que mi memi point on tun ɓe ƴetti oto direct e si ara yiɓe ka lawol kono ɗum ɗo hawrodiri voilà donc wono enen ɗo en hanano wadde conférence de presse wono oɗo hara ɓeɗo tawaka e on conférence de presse sen waɗi conférence de presse jano wano wa oɗo attiɓen fuɗɗade affaire on ɓen tawaka e men ko ɗon laaɓani on poyi onon wonɓe wadde fuɗɗade ɓen e menen wonaɓe waɗanede ɓen haray ɓe yiiɗa avancé sina ɗum kamɓe anduɓe affaire on ɓen arta holla en honno affaire on waɗirte ɗe wawi wadde ɗo joni goɗɗum ɓe hiya e nder conférence de presse ko waɗɗen kon
tawa no woodi ko manki no woodi no duwirano hara kamɓe ɓe to si tawi noon ɓe binde men num ɓe holla ɓe na ɗum ɗo manki ko ni donc haray mi ƴettuno konngol ngol haa ɗo ko heddi kon ono média ji ɗin merci beaucoup charge on kadi téléphone ji ɗin e caméra ji mon ɗin prépare ɗon aron tawtidiren ɗo e samedi par ce que paga e ala mi yetti noon comme sakkete joude Dakar ɗo ko ɗo honno ko grand théâtre mi wi chargé téléphone ji ɗin fotten grand théâtre ko yiite ha weeta ɓay fotti grand théâtre yero tawanoɓe no andi pari nde mi winoɓe ɓe prépare yiite nge ɓe noddi nge mi naɓay nge aduna allah fo hino nge Dakar on wi ko ɗo faala ɗon inchallahu e samedi yo allah dandu tana yo allah dandu ko empêche en tawata événement men on wawata wonde kono chargé téléphone ji mon ɗi inchallahu dimanche e lundi haray Afrique ko fi ko feƴƴi Dakar ɗo ko woni wolde si allahu lanɗo jaaɓi merci beaucoup haray ko adi kon taw on accanaelan hakke komi tardi ɗo kon yaafo ɗon moƴƴa par ce que ɗon andi ga saare ɗo fewn ɗo ka fewndi ɗon ɗo ni Allah waɗi hiɗon halfini men lowreji buy ka saare ɗo ɗi men duwa doganden e fi muɗum bela noddunolan hande e heede 14 heures o yeetila wondema ɗen mari rencontre ɗo ɗe waɗugol conférence de presse hakkunde meɗen e mboma mi inni mo no wawa mi hetto no wawa mi ronka hettade kono noon si Allah jaɓi somi hettike mi rewa ɗon ha mi hewta mi tawa on ɗo donc ko ɗum ɗo woni komi hewtininmi ɗo mboma mi weltanike mo kadi kanko kadi ko heeɓi o suivi yewti konngol makko ngol fi argol ɗo ngol par ce que ɗon andi mboma ka on ɗo ni fewnɗo no wawi wasay mi ƴamoye goɗɗo ha mi gayni goɗɗo attilan jombimo ko ɗum woni arrivé mboma on ɗo komo mi faalano addude mi yiiɗuno addude mi nani kadi camaratiɓe an ɓe mi woni e yaadude jemma ñalorma no faalamo addude mi tawi ala ka mi guerto ɗum woni kadi wano général ɗo e Gambie ɗo kanko kadi jippagol makko ɗo o rewali hay nokku sina o hewtoy ka suudu directement kanko e délégation pour hiwragol an hollanmi kadi ko teddungal an arrivé mboma on ɗo haray en toriki Allah o lanɗo taguɗo on ko kanko okkata tawnu en janggo e samedi on tawa kadi kono yiiɗirɗen eno faalira ɗen okka en jama on e onon kadi arɓe asisugol golle ɗe e conférence de presse on mi weltanike on par ce que ɗon sinki anden ɗo hunde nde menen kadi mi yeggutuno duuɓi goono feƴƴuno kono so a yi al goɗɗo no mahi suudu waɗi palantere goto ɗiɗi an kadi a heɓoyta no waɗi ha tati ha nayyi andon jaɓen huutoren ko homɓe wiyete karama ko men huutoren ko homɓe woni mawɓe men ɓen jaɓen kadi acceptude ko kaari woni karama ko meɗen haray no wela kadi karama kojo on nanegol ko kanko janni kaari o wawi kono mo anditanimo donc ɗum kadi no wela karama kojo waɗugol ala traiti no weli fi ko on no welnata fi ko teddungal ngal heɓata ngal tawata an kadi joni a feƴƴi guwindirde e goɗɗo donc haray min weltanike Allah min weltani kon ko addumi ɗoɗe ko yen tawde ƴettiɗen konnguɗi diisodiren ɗaɓɓiɗen pehe par ce que ko Allah kafi en haɗa kadi en foppo meɗen notoɗen hiɗen andi mi wawata tindinde ɗo hay goto ko honɗum welata artiste mo beeno andi ko welata artiste kon himo hoota ɗo joni o yaha o inna vraiment o yoɓama hara o yoɓaka kono si tawi ɓe yii ka hoore podi on tawi woni hina no haniri non woniri foppo yiyay kadi anda ɗum ɗon ko waɗi kon hanira noon e needi ndin andi ton kon onon organisme ɓen e organisme naɓe ɓen ko on jonden nabo na on arɓe den nabo ko honɗum woni ɗum on tigui muñño yiya ka sonkete o ta jaɓo piire yo taw itta waɗa intervention fi sonko ngo wata waɗo intervention fi piire ngo par ce que ko ɗum ɗo wonayta janggo nafa mum on janggo faɓɓi janggo binni kono mi faalete o wiide haray haala kanka ɗuuɗata moƴƴa sina e weltanike Allah e weltanike mboma e weltanike onon jama noti ɓen hara meɗen tori o yaafuye minen kadi min yiiɗa wano ɓe iwri Gambie ni meɗen ɓe hoolori en ga sukaɓeɓen kadi tawa no teddini on tigui ka nodda ono innude ma on tigui tawe ka ɓaawo tabal hara on tigui kadi no hersa jooɗagol ka muɗum tawatake ɗum ɗon hara on acca hakke haala kam muuti e kono haray ko ɗum ɗo wonino komi ƴettata konngol fi mum par ce que no wawoya wonde mi tugge haala goo hara hina kaɗo on sa mi jaaboyto ɗum ɗon merci beaucoup ok merci beaucoup déjà min ko motivi mi kon fi waɗidugol e général événement Douta Seck
ko laawol ngol wooli fi udditugol ngol mi tawi ko laawol wongol important une fois kanko o suusi déplace agol ara tawa ɓeya promoteur ɓe inna waɗi den événement o iwɗo nokkugo mi tawi min mo atti impose de fi argol soutenamo fi waɗugol on événement ɗon si mi rekli déjà haray mi découragé mo programme mo faala wadde on janggo haysi mo faalano waɗi doyde goɗɗo go haray mo mari doute est ce que marsa est ce que marsata ko ɗum min mo atti arde mum on pour la première fois il faut que min mi motive pour kanko yo motive janggo ma faɗɗi janggo kadi addanoygol en goɗɗo iwoygol Gambie kadi ara Sénégal addana en goɗɗo go kadi voilà telen on parti ɗon ko ɗum ɗo min mi motive ori argol waɗide e makko événement Douta Seck ɗo merci. Yasin ko footballeur jo na danseur jo mais mi prometi on kadi Yasin o ara inchallah o hiwro public on voilà avant que min miɗo wadde goɗɗum kawre podium kanko taw o ara yo hiwro public on so tawi ko ɗum ɗon kadi hato jinɗa charge caméra ma on ara Yasin a heɓa image makko inchallah o ara ko laaɓuɗo kadi voilà.